Mae angen strategaeth unedig ac eiriolwyr Strôc mwyn mynd i'r afael ar gwasanaethau Strôc yng Nghymru sy'n llusgo ar ei hôl hi yn ôl adroddiad gan Bwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd, mae'r adroddiad yn amlygu'r angen am ddyraniad ariannol cliriach i'r gwasanaethau hyn, a mwy o waith i godi ymwybyddiaeth mwyn mynegu'r negeseuon allweddol, megis bod modd atal Strôc. Felly mae'n pwyllgor yn argymell sefydlu unedau Strôc ym mhob brif ysbytai dros Cymru ac creu cofrestyr o victim Strôc ac strategaeth Strôc mewn sicrhau ffocws ar wasanaethau Gymru gyfan. Roedd y pwyllgor yn gofidio hefyd nad oes cofrestyr o gleifion Strôc yng Nghymru, ac yn gofidio ynghylch lefelau anigonol hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gysylltiedig â gwasanaethau Strôc. Well, we warmly welcome the launch of the report. Clearly the inquiry that the committee undertook last year was of critical importance to be able to bring public awareness of the situation of stroke in Wales, but most importantly to be able to put some pressure on the Welsh Assembly Government to bring equity across the whole of Wales. We have a situation here in Wales whereby there is a postcode lottery. You have in some areas excellent stroke services and in some other areas extremely poor services. And as a consequence, you have even areas where people may not have access to emergency services over the weekend, for example. Cytunodd y pwyllgor i gynnal ymchwiliad i wasanaethau Strôc yng Nghymru yn dilyn cyfres o adroddiadau negyddol gan Goleg Brenhinol y Meddygon yn 2004 a 2006. Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod rhai o'r pryderon gwreiddiol a amlinellwyd gan yr achwiliadau allanol yn dal heb ei datrys, bod rhai gwelliannau wedi bod. I think it would be nice if everybody could have the same treatment that we've had. I feel really sorry that I didn't realise that they didn't have the same treatments all over, you know? So I think, don't you? Yes, yeah. Mwyn gweld adroddiad llawn y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol, gellir ei lwytho oddi ar ein gwefan.